Sanibonani nonke. Ngoba nimabona abantu laba bezela egarage nje beze kuPhathizwe bazobona iqhawe labo uPhathizwe. Abalele ngisho ukulala bezwela ukuthi uPhathizwe zobe khona la. Bathi wonke umuntu ufuna uzoyibonela mathuba. Bonke laba ngoba nimabona nje. Bathi bafuna ukubona uPhathizwe Ntuli. Bathi bazowenza stress pause la egarage bathi ngeke bekwazi ukulala.